Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu sila esikuthulela khona amaciko asuke azokhipha ke laphana wengane zakwethu uDr Mbuselaphi usekhiphe ke laphana i-CD cover yakhe ke laphana ehamba nesihloko esithi intshukantsukane ke laphana wengane zakwethu beveza ukuthi ngolwesihlanu lona lolu wengane zakwethu azobe setholakala ama-CD eGoli. Siyayazi ke lentokazi wengane zakwethu kule yaminyaka isasebenza nemithende laphana wengane zakwethu lapho khona yashaya khona ihit eyaduma umhlaba wonke laphana wengane zakwethu ethi thina emthendeni asimzuma umuntu ke laphana wengane zakwethu. Laphana ke bafowethu eqembini lakhe uBuselaphi ke laphana wengane zakwethu uzokhipha ke maduze laphana wengane zakwethu abantu abavive ke laphana wengane zakwethu ukuzwa le ntokazi eshaya ingoma emnandi ngalendlela eyisimanga wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, gcina subscribe, gcina nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Si-channel siyabonga. Sengito yang